Mawkadiang Sports, Social Welfare and Cultural Organisation, kelayok ban Plie Pyrda no Lympung ialehkai football jong kiba South House snem kerta, ia kebelatip kumba 40 years knockout football tournament, ha kebalawan ban Plie da audisi ke West Khasi Hills uba Garod LSN Dykes kongsan. Lakban kedaw hangne bah katei ke Lympung kidon kumba khat arta ki team na kylleng ke Jylla kibawan ban shimenta bat ke khusnam ke long da ke pisa ha ke ba ke total price ke long san pau hajar tyngka. Ha kini ke sngi Plie Pyrda ke kynhun ialehkai jong ke Nongstoin Football Association Veteran EFC kelayok ban khur ya ke jingjob da ke bepelim no ya ke Lawse SC da ke sanko lanot ha ke jingekun ke belalong ha ke madan ialehkai H.Thongni Mawkadiang. Nalor udisi la sakiru da kejingadon lang uba F Lyngdoh kum sembut kongsan uba H.Thongni dekot isi H.Thongni Mawkadiang uba Lyngdoh President bat uba Syiemlieh Secretary ke Mawkadiang Sport Social Welfare and Cultural Organisation. Liang Chairman live ya di program lepas siau di program pada ini siang ini sedang buan di program ke distrik dari efek haling ke sport infrastruktur bukti orang pun di program dan lainnya yang dengan snow bagai rutang nongklei serkat hot ram ke jengah ban peti mat ban snap fiskot bagi ke ke snow ke ke pada snow ya kita dibahalot bat nanti ke ke bagai kuat ban snow bat ke bagai pula tolong ba akan ke bynta ke babah long bokloi bari tylli kam jengah ne kelong bani tylli bati snong ki thau samla ta ter namta karoi kapal namta ki gam bapher apa ke distrik. Ya. Pilot